الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسرو 101 के मोलिंगा प्रोग्राम का MBA फरना मरहबा प्रोग्राम का आर्मने को बैरोडा करनवनी शेख साजिद मोहम्मद शेख मरहबा प्रोग्राम मी प्रोग्राम का इंसाफ को लम्यती रिवत अखलाक में तो रसूल सल्लम के वर बैर हदीस पढ़ता من فنفع بهوري ريوت أخلاق ما كما مهم كما ريوت أخلاق وريا كسوارجية كدي بين درجة تكايتي فنفع بهوري فرد مهنگا بعد ما أسو كبايتو ور فصيح كما نوتا أنمي سيمبل كو أخلاق كيه أنمي هك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد الديوه بهوغا مي أخلاق كي كوباكن مي بندي فون نيروغا بندي فميواني أخلاق كي ඉන්සානුගේ කිබෑන් මෙෆෙන්න තෆාතකි සිෆතහුගේ තෙරෙයින් මීහාගේ නෆ්සුගා ඒ හරුලවාෆහුන සිෆතකුන් එහෙම් මීහුන්න ෆසේහ කමායකු මි දෙනගනවේ සිෆතක මි කියන්නේ අඛලාගේ ඒගේ තෙරෙයින් මේ රංගලු සිෆතක මි කියන්නේ දිවෙති අඛලාගේ ඒගේ තෙරෙයින් රංගලු නූන් සිෆතක මි කියන්නේ නුබා අඛලාගේ එම කුර්ගතක බුනාකම වවනම අඛලාගකි අල්ලවේ එච්චනු ඒ සිෆතකේ ඉන්සානා කිබයින් ෆාලුවා රිවති අඛලාගුන් zීනතරුමා كيهاورك بارولو فويتو اسلام دينوغا ادي مي نبي صلى الله عليه وسلم حديث فلو قروا فوي اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا اكمل المؤمنين ايمانا مؤمنون گترين اميهگه ايمان كان ام فريهم يفوا ميهكي اميهون گترين ام اخلاق رنگلو ميهاي එහෙන් හදිස්සගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් ෆලෝ කරවා ෆවේ ඉන්න ඛියාරකුම් අහසිනුකුම් අඛලාqa තියබාමි හුන් ගෙතරෙන් එම්මෙ හේවගෙන් වා මීහකි තියබාමි හුන් ගෙතරෙන් එම්මෙ අඛලාق රංගලු මීහයි අද ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ් මේ ඉස්ලාම් දීනුග අඛලාق දෙවවා ෆමිවා මතිවරි මකාම් බයාන් කො දෙවවා මේ විදාලෆා බස්ෆලෙන් අලගොන zikr කොල්ලාන විදාල වනි අද්දීනු කුල්ලුහු ඛුලුක් මුල් ඉස්ලාම් දීන කිවස් අඛලාق فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين مي تباغ مچن اخلاق وكوري هودا في ميها هم كشوارون دين وريكم تباغ مچ كوري هودا في مي علوم من وار مهم تنقل هيغتوغ مي علوم من انگه مي داني اد دين وري ميها كوري ويت اخلاقون زينتر نويدانك مي دكمك دين وري وما ريوت اخلاقون زينتر وما مي دبا جما کو في ميها کو يوتي وار بود دهيو كان جما کو دين وري كما اكوري ويت اخلاق جما کو في ميها دمي قيامة توهوغا الله سبحانه وتعالى كي قيامة تمي كيروا حساب الله وحده نماز زكاة روزة مهريا كمه كيها ورغ مقام قيامة توهوغا مريوت أخلاق ديو فويتو هذا النبي صلى الله عليه وسلم مي موضوع حديث فلو قروا فوي ما شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق ريوت أخلاق وره وكيم بودا مؤمناගේ ميزانوغا ಬಾರು ಎಚ್ಚೆನ್ನುವೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ತೌಹೀದ ಫಹುಗ ನಮಾದ ಫಹುಗ ದೆಂ ಮಿಹುರಿ ಅಮಲ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ರಿವತಿ ಅಖ್ಲಾಗಕಿ ಏನಗೆ ಅಮಲ್ ತ ಕಿರುವೇರೆಗೆ ವರ ಬುರದಂ ಹುಣ್ಣಾನ ಎಚ್ಚೆ ಕಿಯಾಮತ್ ದುಹುಗ ಎಹೆನ್ ಹದೀಸಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುರವಫೆ ಇನ್ನಲ್ ಮುಅ್ಮಿನ ಲ ಯುದ್ರಿಕು ಮಿನ್ ಹುಸ್ನಿ ಖುಲುಕಿಹಿ ದರಜತ ಅಸ್-ಸಾಯಿಮಿಲ್ ಕಾಯಿಮ್ ದುವಾಲು ರೋದಹಿಫ ಸುನ್ನ ರೋದಹಿಫ ರೇಗನು ರೇ ಅಳುಕಂ ಕೊಂ ಉಳೆ ಮೀಹಾಯ ಮಿಲಿಬೇವರುಗೆ ದರಜೆ ए मकामं एना वासिल कोद्दे क़ियामत दुह गरीबत अखलाक सामु एम कियामति दरजा इतो अनिं हम बुनाकम वानम वरुगद दे अळुकं रोदहिफुमा रे अळुकं कुरुमति एकमक एकन नुकुरि कमग वियस्विस रिवत अखलाकुन ज़ीनतरिवा मीहाय ए रिवत अखलाक साबुन ए मकाम ए वासिल वेवे ए मी अमल तकिरो वेरुगा मी अन्न तफात मेर मी स्वर्गे का तफात दरजत के वाकं हदीस तक में साबित वे सते के दर्जे वाकमा एहमा मी स्वर्गे वेद्देवमा स्वर्गे के मतिवर दर्जे तक दियुमुगा मेरी वेते अखलाक मुहिम कम के कबाब ಅದೆನ್ ಫುರ್ತಮ ನುಕುತ ಸ್ವರ್ಗ ವೆದ್ದೆವಮ ಬೇಗತು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಸುವಾಲ್ ಮಿಕುರೆವನಿ ಸುಯಿಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅನ್ ಅಕ್ಸರಿ ಮಾ ಯುದ್ಖಿಲು الناس الجنه ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಮೀಸ್ತಕೊನ್ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಸವಬಾ ಬೇಗತು ಕಲೈಫನ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವನಿ ಎಹಿಂದೋಗೆ ಕಲೈಫನ ದೆಕಮೆ ಫಾಹ ಕೊದ್ದೆವೆ ತಕ್ವಾ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ وحسن الخلق الله سبحانه وتعالى تقوى وريوما ريوت اخلاق e malwan mena miengeni riwet akhlaqi miha swarge waddana kamek den swarge daraja takabbalalma
suwarge libe niyomettaka balalama nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa tiyabami honge tereng timman kalege fanan emme lobbeti kam bodu adi qiyamah duhaga suwaruge ga timman kalege fanan majlis se gotun emme kariwane ebbayaki tiyabami honge tereng emme akhlaq rangalo mi honne den suwaruge ga niyomettaka balalama wara khasa daraje suwaruge ga ganduwari ge waha kalon zikur kuram molani nabiyas madis pul kurawani ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah ana za'imun warugad lafsenge do timman kalege faano guarantee devvame timman kalege faano e yagin kan arwamme ganduwarigge ana za'imun bi baytin fi rabadil jannati liman taraka al miraa wa in kana muhiqqa jadalu kurundu kolla fi mihaya enai haggu gotuga hore faviyasvis mane kena huri haggu rangalu gotuga demihe gedetere khilafen ofedige me oleni ena huri haggu gotuga ekamaku e jadalu kurum boduvegen da hinduga e jadalu kurun du kolla fi mihaya timan kalege faano guarantee devama suwarugege asseri fashun ganduware mi eke devana miha ki kako devana miha ki wabi baitin fi wasatil jannati liman taraka al kadhiba wa in kana maziha adi timan kalege faano guarantee devama suwarugege ganduware libene kamuge emihaku dogu hedon du kolla fi miha ei majalak kamuga vias alwon men tere wara aamu kame mihun hevva mi by far dogu hadaya bole egota dogu hedon du kolla fi mihaya timan kalege faano suwarugege medu tereng ganduware libene kama mi yakin kan devame demyote me muhimu tankolo wa bi baitin fi a'la al jannati liman hassana khuluquhu ade suwarugege emme mati ganduware libene kamuge emihegge mi akhlaq rangalu wedde mihaya ema suwaruge wadevuma suwaruge ga nabiyas arihugavuma suwaruge ga mati daraja hasilwe suwaruge ga mati darajain ganduwaren hasilwumge sharaf webalibe miriwet akhlaq ge veriya subhanallah den hitarani rivete akhlaq ke wara baawar sifatake wara baawar kankan ege tere shamil ve ekodevegen ve mi islam deenuga mege teren ani shay almna hissa kodeteva baikka sifatan kommehem sarminga mi harulabwan jehedane note jehene sifatake aderive akhlaq terega tidenne hama wara baawar sifata bahimane nama salwon hama tin sifai nge to tin sifai gawah ga zikur kullana qur'ana sunnatuga e sifataka mi allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga rasul sallallahu alaihi wasallam ta'rif kuraba fa ege tereng es sifayaki rahum kuru hin harunu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nisbak kuraba allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fa walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik kalege fanuis allah ga rasula kam ga vias kalege fana kiwes hin haru mihaka we wadagen nabi nama sahabi bekalon kalege fana du kuraba wadagen nabi en hadith kalwon balama allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani qudsi hadith ga irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama tiyabamhum bimmati gawa mistakuna rahum kurashe oga teriwashe erun udugawa ilahu tiyabamhuna rahum kurane ema me rahum kurumaki mi alwan men war boda bahtan je sifai mi hunna alwan men garatte hin alwan men ailage mi hunna mistakes hedene kuk kurevene ekamako hin harukan iskoffi kama wanama emi hun khuda alwan men du kolla fadan mi es sifa den devana sifa ki ruli madu kurum nabiyya sallallahu alaihi wasallam gari han eddo hege sahabi bekar wada gannawafa vidalwani allah ga rasulay awsini timanna wasiyate ko balash tomekas ebekalaku ummedu kurevi war bodu kamege wahakama ekale fan dannawani ekale fan hadis pol kurevi la taghdab tibaruli nannash tomekas ekkala sahabi bekala mi ummedu kurigota khilafa ekalege fan mi mifadan dennawima devana fahra bismita kurar kurawani awsini timanna wasiya ko balash tevar bodu kame emanaga anekas nabiyya sallallahu takura ko wila taghdab tibaruli nannash timmana fahra bis hamahe ema mi wara mi alwan men sifa yakun sifa libigatun wara muhimmu sifa ruli isnu kuro sabaki ruli iskofikama wanama ege natija wargina faharan annani alwan men ummidu kura gota tafaduko alwan men fahun hitama kura kala godaka ekan nimigen dani ema mi devana kanta allah subhanahu wa ta'ala mi suwaruge wanta verin taqwa verin sifa kurawa
mi sifata wahi koraviruga essifay kam mi onnani wal kadhimin al ghayz eba mi honna kiruli control korabayke ehma mi taqwa weringe sifay e taqwa werinna suwaruge hagguwegenda den timwara nukutayka timwan sifay ka alwan balala nam mi hama alwan men emmenna ves mi wara muhimmu sifay maaf koru sabaki khud alwan men navis alwan ves mistake hede එහෙම වෙච්ච කම වාන මේ මාෆ් කරුමුගේ සිෆන් එක්කම වානම අලුවන් මෙන්න එකක වනකක ගුලිගෙන් ඔළුමකි මේ වරන් උදවකම කවාන අලුවන් මෙන්ගේ ආම්බින් එම්ම කෑරින් දාරින් මෑම්බ ෆෑන් බේබේ මෙන් කොක්කොම් මෙන් ආයිලා මී මේ උරිහා එම්මෙන් නවස් මෙන් ඔලේ රහම එකල අලුවන් මෙන් උම්බිදන කුරා කල් බයි කංකං එබ හිංගා එහෙමද මාෆ් කරුන් ඉස් කොෆිකම වානම වරගින මස්සල්තවගේ හල්ලක වාන ෆමන් අෆා වඅස්ලහ ෆඅජරුහු අලා අල්ලාහ් අල්ලාහ් තআলা වහී කරවනි මේ කුෂෙක් කුරවේ මීහා මාෆ් කො ඉස්ලාහු කොෆි මීහා ඒනගේ අජරුවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙම මේ අනේ හැම කුරින් දෙන්නවි ආයතුග තක්වා වෙරින්ගේ සිෆතහුගේ තෙරේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරව වල් ආෆීන අනින් නාස් එබා මී හුන්නකි මේ මිස්තකුන්න කුරවේ කුත්තක මාෆ් කරබයි එහෙම මි තින් සිෆා මේ ඕගා තරිබුමා රහම් කුරුමා රුලි ඉස්නු කුරුමා අදි මාෆ් කුරුමි මී දිවෙත අඛලාගේ තෙරෙන් අලවන් මෙන් හැම වර ඉස්කන්දෙන් ජෙහෙ බයි සිෆත ශේති ෆාකුරි කංකමුග මොඩිමස් තිවරි මීහුන මුආමලෙක් කුරුමුගද අද හමිද නෆ්තර බඩ මීහුන මුආමලෙක් කුරුමුග අම අනේ සමාල්කන් දෙන්ජේ කංක එහෙම ඒක බානේ කේති වරබඩ තු මුජ්තම ස්කූලිෆයි අද අහරමෙන් දෙවේ රාජ්‍ය බදාරුග රිවෙත අඛලාගේ සිෆතේ බජේ වරබඩ කුරිය නෙරේ හේලන්තරිකම් කුරුවම සෙබජේ شغبل كورمنت مي هيدن تريكم گترين algon menge mi hona aydi masata ve sallawegen daanakama ade war boda ve sabaki divehi rajyaki ආබාධික නිස්බත බලායරෝ මේ වාරි එම්මෙ ගින ගවම ගොතුග බය රෙකෝඩ් තක වෙ බදක්ක මේ ආයිලි මස්සල් තක ගතරege එම්මෙ පීක් ගව එම් මස්සලේ කි වාරි එම algon menge ආයිලි මස්සල් තක බලාලා මුජ්තමෝග මිහිර ආයිලි මස්සල් ත වර බොඩ කුඩ කුරවෙගෙන් දානකම කබූල් කුරවේ mi midenne fa dakhlage sifatan algon men ane tasko en amal ko fikama man algon hama em masala en hadisa zikr kolla nabiya sumuge hayatu ga hinga dia emme tafatu emme ekalege faano is mi has kamegge terege wada ganna en hadisa ki ifkuge hadisa hingagen emmas tuwas wegen dieru wes nabiya khud nabiya sallallahu alaihi wasallam ekavs ege hagigate nuwen enge Allah subhanahu wa ta'ala Aisha radhiyallahu anha ge bara'at bawalawan den kalege fan wes khud hunnevi has kamegge terega ballawa emmas duwas vetuwegen diyeruga ekalege fan ge zawaji hayatu ge Aisha ge fan ambegge darajaga innevi ruga ruli isnu kurawwa adi hinharu kam wes isnu kurawwa den timwan sifaya kam me dalon me zikur kuri maaf kurmu tanta ha mi hadisa gulegen me e Aisha dagafana nisbekko e dogu khabaru feturi mihunge terega mihi meneni Abu Bakr radhiyallahu anhu ge bododata ge darikale mi Mistah radhiyallahu anhu mi bekala ge faqiru kama hore Abu Bakr ge faana e bekala ka khardu korawa mungendevi bekale namaves Abu Bakr ge faana ge darifula nisbekko darikambala nisbekko e waruge waha ke feturima Abu Bakr ge faana huwa korawan den mi ge fahu khardu nukurane kama ehd Allah subhanahu wa ta'ala wahiga bas bawala wani wala ya'tali udul fadli minkum was-sa'a tiyabahum gaterin mitanawas kam gahulu werin adi mak kam gotum mativer daraja ga mi huwa no kurashe ifada kankama ege fahum wahi korwani wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum tiyabahum ma'af ko islah kurashe baykane bayge meduga tiyabami hun lobi no kuranhi Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami hunna faafu sewma ehma mi aya bawale ma ka Abu Bakr gafana nekkavis Mistah radhiyallahu anhu heda koraban nimme ehma alwan mena inge midiyei mi hama aili masala etame dimawi mi masala ge terega wes mi akhlaq sifata ka riaya korevi fa war bodam miyoti thing if we get badaru ga fa kore hama dogu habaru fetrum gano back ahanmenge දෙවේ මුජ්තමා බදාරුග ස්මිකම් වරප්පොඩ වෙෆවනේ සෝෂල් මීඩියා के මන්සතවග මේ ෆාහ කොරවෙකංකන් ඒ කොමිසාරිකේ මේ දොග හබර ෆෙතුරුමා බේගොත් මිරිවේතේ අකදාග කුළුවාදා කොමිසිත විතරද අද Allah subhanahu wa ta'ala වනි අලගොන් මෙන්නා හිසාබ එවස් කල ખબරෙන් ඇස්විකම වානම
alwan men ege tedu dogu beduman amur qurwa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tiaba mi hunge gata fasiqun ki kombay ei Allah subhanahu wa ta'ala kandaluwa fa imun beru faafata hoge tere gembi fawa ane mi nukiman tere fawa mi ei efada miha ko khabarakagen atwejje kamawana fatabayyanu tiaba mi hunge hagigen hodashe ei tedetto balashe ema alwan men wahake gabul kurmu kurin gabul kurfata di fadara mesdehen gabul kurmu kurin adi e khabaru feturumu kurin alwan men warboda samal kan denjehen ei tedu mi tedu to beluma sababaki alwan men e khabaru fatura fahun den ei dogekkan alwan men engunas ekkala mi emihegge mi emiheka behegotun ewahaga dekewonu mihaga abura elimun unikan den alwan men kinna to abura hodani මීහෙක්ගේ අබුරකි ඉස්ලාම් දෙනක වරබොඩ රක්කාතර කොරේෆා ඉච්චේ එහ මීහෙක්ගේ අබුරක් ගෙලොන්දි බෙපද හුරිහාකම කොම සලවන් මින් දුරුම වරබොඩ සමාල්කන් දෙන්නේ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾದಮು ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಬಾಹಕ ಕೀಕತ ಬಣ ದಾನ್ ಮಿ ಮೌದೂಗ ಅದೆಮ್ ಫಹುಬಾಹಕ ಅಲ್ವನ್ ಹಮ ಜಿಕರ್ ಕೊಲ್ಲ ಬೇನು ಮನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫುಲೆ ಏಕಲೆ ಫನ್ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ಕೊರವಾ ಫವೆ ذهب حسن الخلق بالخير كله امي ريوتي اخلاق ಹುರಿಹಾ ಹೆ ಒಕಮ ಕಾಕೆನ್ ಗೊಸ್ಫಿ ಮಾನೆ ಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಿ ಕಂಡಾಳುವಾ ಫಮಿವಾ ಹುರಿಹಾ ಹೆಯೊಕಂತತ್ತಕೆಗೆ ಅಸ್ಲಕಿ ರಿವತ ಅಖ್ಲಾಗೆ ಅದಿ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಕಂಡ ಎಲಿಫ ಮಿವಾ ಮಿ ಏಕಿ ಅಳುಕಂತಕ ಮತಿವೆರಿ ಅಖ್ಲಾಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಮೆನೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರಂ ವರ ಫಸೇಹವಾನೆ ರಿವತಿ ಅಖ್ಲಾಗೆ ವೆರಿಯಗ එම මිකමකි අලුවන් මේ වර බොඩ මි සමාල්කන් දෙන්ජේ කම සබබකි මි අඛලාගකි මි අඛලාගේ තෙරේගෙ හිමෙන ගින කන්දතහකි මි අලුගනු මෙන් දස්කොන් අලුගන් මෙන් ගමිල නෆ්සුග හරුලව්වන් අමිල්ලේ මස්සේ කොරන්ජේ කන්දත එම අනේ මිකම ෆර්දී ගොතුන් අලුගන් මෙන් මස්සේක කොරන්ජේ අදි මිකම මුජ්තමවගේ මීහුන් හේලොන් තෙරි කොරන් අලුගන් මෙන් මස්සේක කොරන්ජේ අදි අලුගන් මෙන් මිකම මිහුන් හේලොන් තෙරි කුරාර ಖುದ අලුගන් මෙන් නකියන් අමලු කුරා බෙක්කම ගවාන් වෙස් මස්සේක කොරන්ජේ එහෙම දුආයක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගන් මෙන් මෙන් නකි වෙස් මි රිවෙත අඛලාගේ වෙරි බයිකම ගලෙවුන් අදි රිවෙත අඛලාගේ සිෆතකුන් zීනත් තෙරි බයිකම ගලවවා qiyamat duwahuga mi matiweri akhlaquge werinnan elibigenda matiweri daraja niumatta hasluwan baikam galebu eme sabun rivete khadaga medu algon me insaf kori mi program me sabun nimmadani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh